Ni sambulu bina kana turanga na marama, ni mbulu bina kana thaura bo na ngwane lewa. Ni sambulu bina kana ngwane, ni mbulu bina kana ndau bogara rongo mai na nonda ngau na bogara utaki na Vaki Keli. Kau ni ndo bota toko mai na sala ni kakamburaki na Radio Fiji One. Na ndomo ibiti na bonga ni ve yanu yanu. Pagabili bina kata talangana numuni ndau sanga ni dalata, ya na kena ndau sarabi na FBC TV. Beki muni kita sarana ndau ni bogara rongo. Kandau rongo di na ndomo muni, ya na bugu ni be bagata taro eso. Membalata na be ulutanga na ndau mai tabu soya. Karena mai ndambe na kena ipagalesi pagamimbi na duin-duin be tembana iso. Karena mai nonda bulangnya na nonda ngau na ni Vaki Keli, dorungo di talangakina na isau ni numuni bagata taro en ngau nongoka ni Vaki Keli enando moi viti na vonga ni veyanu. Au kita bagi roti na nonda bulangi hen nonda ngau nongoka ni Vaki Keli. Au kinda bagatiko na ndarekta ni National Substance Abuse Advisory Council. Yao misele ndriu malabu bata ke Mr. Joshua Nisele na Education Officer Health ka ndo talangana council na tabanangoka ni National Substance Abuse and kenaga bagrungi na ministry ni buli ni nonda matrito. Pabri bina kena bagale wiro na turanga ruah ni raw bulu binaka ka totoka na kenri rai na nonda ngaunango. Nasana bikin de bakimanta. Bulu binaka turanga neta. Na vole bu neta wabine bina vole bu na kena rawa ni suli na ngongo me kiro mai bagitavi en tambata kiro ngarabati ko na bugun nondra sasangata me marro itu ngana nondra bulan na lubenda ka wabine bina ka vole bu kina FBC kena roni mai katuni na vital nongo o bulo taltinga be Joshua ni sambulu bina sak ni bulu bina kana turang na marama Terubon ngonela wakakina vikem ni rongone. Vivitu ni warong tikumai na FBC na single ni kwa. Wabna wale ni roni sultion na ngona me kiro me vai type tikukin na single ni kwa. Bina boleh besar. Mana mai tiga bu zona gimana na vital nonggoka turang neta. Tiga mandar kena rara vira na borong tikumai. Ena kai indola bitiko na talibuni na tolu ruwa saiba dio saiba tolu ruwa saiba dio saiba dua. Ena bitu tolu ruwa dio nan rau na bitu tolu ruwa dio saiba dua. Turang neta. Ni bibang di tiga manda. Ni bibang manda takamanda na tamatata ko ni ngole tikumai kini. Kena bingarabi. Kena bika suara ni rana kila na borong tikumai na ngaungo. Bina vole bu neta na tamanango sandau mai kakamburagi tiko na nonda bolni wale si na vida na ngaunu saoti. Ia ngandra pangame ubari takatale na vida na itabimbi kito ngarabuti ko kito tiko ngana rukun tamatata ni buli. Na ito itabimbi tiko na kiana tutaki tiko na buli. Me politi tiko kina na wainganga ni bebo matinta kiana nonda bonwa. Ya na nonda bakabuli na ngasini buli, nonda buli na ngoni buli. Ukakina na itambangwane kirna leo ni bonwa raramba. Ya ndua na itabimbi ato tekina tambanango mai na tinika diwa desombuka diwa. Kasadi timengona na kiana ngarabi me adho mai na yambaki ni kuana ita. Bida boleh buda bebo ndi taki na itutu baka councilor senda ni bebo kasalatak. Ena nomuni tambana ni bingarabi kina wa mimbi ni samai ndo bata tigana tambana ni bingarabi ngo. Bobo kay betu na yasano ni rito kumikin. Bina boleh besar. Au na bingarabi kina mai kornibuli wa ena tambana ni councilor nonda tumbiri ka buki nangone ena bi matangali langai so erandau lagduru mai kurni buli ka roni tatao ni nondra sangat takana nondra buli sabi ambaki ono kena bi tingona nungu bingarabi ena ambaki ongo samai lewena talanga na tambani National Substance Abuse Advisory Council kau mai nondra tubi kadibi kau sama nyalo musul mumbi bingarabi talangakin. Na boleh buna itu ku rong bina kan bibang dita ki turang nita mambalatan na bengarabi to asa bengarabi boleh tiku mekena kila na kena bembaki dina ni tiku na itu betul boleh bu na kena ngandri me voluti en kena sasanga ta kena be ngada to doko na be ngauni sala na sane matawi nei muwi en inta tambe ulu ni bonua en tambo ku sopa na waswas ye ni dabe ndone ba kelora ni tumbutungar kena wili ndone ba na itu tuwa. Bina wale bu neta angore ndua na kae mbole tigo na nito tambana wakakina na bei tambata ni matin tutale so ni wakalura ni lebungan na buli apa duri wakae ndara itu tigo ni wakangai lebu terngame na kiana report se kiana tukuni mai na tuku endua na sana eroni bakarai takatiko ni kiana lebu na buli sa wakaya duri
era sanga I matata veira na leoni bonua na lenga e ado tiko e koribuli manda sanga I lebu na kena I tukutuku e lago mai se na kena ripote ya endua nasa na rinda reida ni buli sa baga do ritiko e sala kita tara kina nondra nambula ni endua na koribuli sara kila bina na ngas ni buli na beka ado tiko lebu mai kina kena tutu kara loma sol mai kina mera tuku na mai tukutuku ka buke kitu talanga me kitu tubu ka na bingarabi me kitu baga dor ya endua na mbol mbelebu ya ni kita urei dele su na kiana tumbu se kiana lutu na wainganga ni beba mtinta kiana koribuli manda na secondary na loma ni lima na mbaki e bakarita kana bandindi ke kita usah baka roti mai na runo ndol kabaka mai ndotal na kiana bandindi ke batanga ya mai bayador ni runo ndol katini e bakarita ka bekitu ni sa lutu na bayang takini wainganga ni beba mtinta ki rarambasar sini kini ban juga ni dua nembaki kuntu misalnya lutu siang eroni tumbu na sona ya ni lorai na lima nembaki saoti barita ke begitu ni sa lutu ngoe barita ke tiko begitu toronita ni sa mana tiko na venga rabi bagadori tiko na be tambada matintu kito daga bat tambada nimbula tambada ni obisa ke irana be matangali be mata isong tale so en taunda ku ni matintu Totoka ni pamadala ndola tukina na tolu rua saiba dio saiba tolu rua saiba dio saiba ndua na bitu tolu rua dio nanrau na bitu tolu rua dio saiba ndua rana ni ngiring makina tumba ka sona bagata taro ni nganreba ni na taro ngiro kina na turanga na nonda ngau ngo tronga neta mambala tana wenga ni biba matintaki ni dabuti na wenga ni biba matintaki di biba ndi tiki manda bira na bogoronga tikumai da baisa maruana nga bodondonu se tutale na kana ve wani matatale so kanga umani bondo na wenga ni biba matintaki bina boleh na ulu tangango na wainganga ni bebo mtinta ki kita usaha wasieti ko vida ndua ya na yango ni babalangi wakati tiko mai wainganga ni bebo mtinta ki na marijuana na nonranda udle ruglu na lubenda ndua taltunga na tiki ni wainganga ni bebo mtinta ki satu na nonda banua na tabako ni bosota wili taltunga na nito tiki kwa kabata kwa itu na waingang ni bamatinta kina ngwana kwa bimbi tiko bikenda nito okay oya sona kena barita kini bika kitonga rabatu kwa rambai le besar toka ia sa ya tunga na sasanga baga tunga na sasanga na kena baga tunga na buli membaleta na be waingang ni bamatinta ke so sa tunga na banua sa ulta tinga kinango sona be wainganga ni be matinta ki erto sa raidan tamada ni obisa na erto bondindike sa erto mokine so ko ko mai bonotani ko bato ko tigona hard drugs sa ando duruma mai na nonda bonua boturanga eviti na be wainganga ni be matinta taleso bila boleh utur neta ndo mangana kandar no mon talbo ni zambulo gemni nimbulo binak iya wil kesa mai lambasa iya Pembulan binaan turang, wambul talenga birna nonda rando, talita kana nonto program binaan ngo. Ya rei sebenarnya ni bagada waramena nonna bagada tarro o bilkes ngir tigu mai na bole kuni nonda bunua do manda nonda thingule laka en nonda ngauna ni ba kekeli. Na nonda ngauna ni bake keli na sala ni kakamburaki na Radio Fiji 1 na ndomo ibiti na vongani ve yanu sara vitala tunga na FBC TV en na moni telefoni gandua na da moni na bononi ngir tunga kina kena moni bota taro Wilke sama lambas wambul tunga kim duna turanga wambul tanga bena nonda rando talita kana nonto program binango na rocho na utaro vero na bule ndokai na matintaro batongo Rani roba matataka manda na vi matagali wini mate nganga ba raba taka chulu benda. Beto rongo de chungo na satike bu mera unu butu na kuburi namu na fiflop talembanga. Rani roba mazala na latest drug si raba taka chulu benda. Kena ngoni kuwa. Kena karunga ni utaro na states
sene wili me bimal te takia na be sana kera ibit na na boliku na swara na tokalau wasi lom odi so siber na bunongo e lebu na non rapanga takana ngoni na oni matangang kanelew Ina sorbole buna sema sartu mai na boli kuni nonda banua turanganita bona ndarakta ni National Substance Abuse Advisory Council Michelle Ndru Malabu na itukutuku ranu ni nasema tikina na bakata taro ya bina wale buna taro ya ngol mai lambasa na ni to itukutuku e sokumuna tambada ni buli ya endo ba kauma e vira na nonda ngas ni buli liu ena nonda be koribuli ke sareviti ke rotuma na primary and secondary schools ka duru kina non rabe education districts sanga ba ka to ko mai na kiana senta to ko ngoi suba lai kumuli bat to ne tukutuku ya na report ke na be langa so na be winga be matangali winga ni be matintaki ba ngata kana luvenda na kanga e sa tiko na ibola tukutuku e kumunera tambata ni bulingo na winga na marijuana ndo be sa tu makawatunga wiltanga kina na tabako na ngunubi ni angoni babalangi na kiana dhurumi na bei matangali glue sa bolita kitungo na nonda stoa kabakaki na kiana baka sambuta kina angona ni biti turang nita utoro tal mandangan na kandargo emberno ngi somatal na taro ni bilkesa na damuni na buno ngir tumi kiri kan muni baka taro tomasi mai wala Duna bakasa mau via konkin basta me kora ci muslim ko ambela tana na ndoro ngora de maneso ndoro ka chuno ki taw no ambela tana wina na kan ambela tana wani bi mo tsai pakai nda elati via uni pakai tuna wanga nda bondo katiko era tukina na usana era tukina de kai usana tino wanga kan ndrendre vike de me tala de wai Tuna mata itu e bakon to itu kina lebih kaki tengo. Lendang kai bangkaran lebih tambah neso mera paksa sata kawa politik ko di botarai na niti ko bol. La na bos basic na unendrai na bure wa meki na noina. Ete si niwe ngang mala no karan ko ngone na tabani nuai ni munu se ti tabako. Ngele bot kaya mengang. Mengang e tiki busar na ne ala sarabi. Si busar na kaka de bosandari mai vale ngin del tebe. Stick weekend kena vangangai dona bulai from infant mena none suki indala tanga indala tombok kana tol ni talno ada bune le zero bit ni ko di karora ya to sal tarata zero busuli ka o viti na tanga ital dona ni stat satti ko dona tombana na ke basi kana dona la ko na kena to bolle e lo rai ni singrin takoso vina lenga ngoka to vita tuki na valimbia o viti sa tuki na valin hosta o viti sa bolita tukina na tabako o viti sa tuna drugs na biwa ni mate kere bana taki kwa limbula ndala kitumika chuma na marijuana kere biwa ni mate nganga da uti nganga sena kanga kere sa tu tu na lawa tu na kere bultaki yelo tu pa Kristo tu ya kata tu tukina na wanga usana tiko na usana kere ando metala wa gesi sa kire metala tiko wa ngete sa lawa tu na raro mandere da kawu viti melestale tu hava ni start for this mission Oh, ya, dola bang nabak sama ya mesti bisa lihat di sini na tahu. Ina sorbole buna dau ngole tu mana nondang ngau turang nita memeletan bekai bogota tu mana kandaro ya andorna listu lemandanga na bekai taronga tu mobil kesa memeletan wilwili en kena ka satu ngori meroni na boga mata tataki en ndindi ni kani wasi na nonda buno lomani gobit bina wale bu neta na tukutungo sa suli mena kena be bandoni mena tamada ni buli wana buni wala today go kito listu nga na runundo lutin kandua baleta na bukuni kena rambaile buna tukutuku kumuni enda umberati ko ndua na mbaki na kena so kumuni na tukutuku mana runundo lutin kandua sia na analysis ko ya baga dori kena ndike be matila lai na lenga mbazeti ko na wainganga ni be matintaki lebundundu na wasiwasi Roma. Sandino. Iyo, lebundundu na wasiwasi Nibuli na Education District Suba ki na usore. Dhiwa tiko na nonda wasiwasi Nibuli na dhiwa na Education District. Lebundundu Suba na usore sanga itarabatoka ya nyo lautoka ya sawa. Aya mai lautoka
Sangai kiana katul toka ni o rato mai na Tokalau. Na Eastern Division ko me kitu na ngoli tu kina na tiga buna bulo machi na bakingo. Sangai tarabasarani o Bua Maduata, bate ke the Cone Rope. Lele ndundu o Ra, bate ke Mba ke Tabua. Wandari da barambele buna waswasi lomanga kena waswasi nivuli na sasabakara ko bonongo ile bundu kina tarabasar na Tokalau. Sandina bina bole buna itutuku na non rapandi tikitu na leoni bonua mai bira na turanga rua Mr. Misael Andrew Malabu na director ni National Substance Abuse Advisory Council ke Mr. Joshua Nisele na Education Officer Health ka council talanga Orungen na Nazak na Tabangoka and Ministry ni Buli. Yabi Mr. Joshua Nisele membalatan na be kaso ni daw Muria na nomunin daw siko mbaka korni Buli se nabi kau ni raw ni inakila ke kau ni sana raida raw indo ngone ke na itutuga so ni daw bangdeo takawa membalatan na nona sa taboy kalawa metig bu banga takati ko na wenga ni be bang matinita. Nasa wali kuna wekanda ko ngir mai wila o bembalata na winga nga dona kandi ne bagarita di ko ya bembalata na kena sa nabi kanga nga taleso era sa tuina nondo bonua wa kami kay may dabto mi lure juna tambanongo me nangoni sale me rauni wali se me bagali tiki kinonra waka yang atang na lubenda na winga nga nanon dabi kurni buli kanira me barita ni lim nangwane e umanda wa tu me kurbul nambek sauti na nambek sunu pingarap endo lebu na kisir endo bakuyani kondo liridira lebu nangwane sa bangangai tu non rabaka sa non rambula nabi winga ngai so sa de bagda tagiti endo ko lori wali usar tinga nambek sauti man na kurbuli wat ngapingarabikin na glue ya nindo da kana counseling e undo mi barrongo da non ritala no nangoni counseling nando barrongo da na taba na buni i rabaga da banga takina na winganga kanga isukalesu na bagatataro se bumbe maybe e ndo tulu na bono ndo lurai na mata ina non ramatu bala undo da ka undo bataro non ramatu bal undo bataro kana non ra kurni na non ra gasni wuli kakene ka tuloir na non ra tulowa endo baga dur na counseling misanga me lurai na daboso na tubu ka runi baga dur meron rang ibang mure nangone na kami baga dur meroni walikin na malmalum yar me baga dur endo na itataw libundina ni non rasa sanga ni wuli ni ngaw na sabanga ngai sa malilitung na lomandra ina non ra baga ngata ka na winganga eso na non ta satu ngono bunwa na boleh bunai tuku ni bi bangandi ta kenon tanga una ni wa kekeli en salonika kamburaki na radio Fiji One sarabitele tungan FB CTV ndo mandana non tanga ulak-lak. En anonda ngauna ni baka keli en ndomo ibiti na bonga ni venu anu sarabitele ngan FB CTV ndano kanda na mon talabuni ngandua ni bulu na kana ya damuni na bono ningi ngiri chugume kina kena numuni baka taro gome waila kalanga ya tomana chunga na nongu baka samo bichumeni uba matata kento na fosa na FB ndo na fosa na kiwa na tamna reduce realizate so ndo na fosa na FB na kile sana ine to prevent the tamsuki so no nda ronga da ko magala la chuna tamba ngara ni bula ramba ndo turi chunga meki na me parale texto we e non bale tiko non bale você ni ndo tiko se tara tiko para vi mama io so ti rasta ya che pascala na me ra nyazo me pasti che sono rara ma ni zingara di tamba na rambasi che magara pona bolen tomate na la muni bonua rotura motiti me ra ni kunera o che na rara ma ni che na Anjir na ka senga ni ndo me tikini bula awena ya ke baka sabaka sa tukini na senga se tambu na me banga takana yango na wena ya na zaba na kaya ken so na alternative koya ko reda tekine au ni baka compromise baka vi mama na no ndaka ni kaza
pakai minimize takinga se reduce takinga kasengani prevent, which is better than cure. Kena to boleh bisusuku na linga di bingaravi, meta rasar na ibure-bure na bono ela kimpasi ketika mekina. Naka nga yado kina metara batara na ngone sindondo na ngone. Sure tambong ngone. Mervakna taka na kena vangare na marawe na wenga. O nanu mani semalang ni reviri na ngone, reviri na ngone. Era sarai de churi ni sona tepeli ni bono ni marawe, rasa na takala na ngasi. Na iliu-liu ratiko izake na tambak non rambula. Ni mateni binaka. You see back of question ya besar kena lihat di bakasama me end up di Sendai. Ya, saya ketika saya ingat itu ya. Ya, nata pemanda nak kena biung do orang biuta. Na tambana ni bula garamba. Mendingan basi kena lebih tambana lai teleso bakal si corona bulan ni sekali ni kuah. Berito boleh merai dalam mata tubi ni lotu va Kristo. Ika sengan dina ngani tikini yang mana wengan. Kalau berasa saya nak bakasama ko sestu kina nanonda. Nonda sing rede tio kena na vision membele tikenta. Kalau mikina bulan la tavali sarti ko iliu. Na nonda sa sanga kedenga. Ndam bera tio kina ni se mode tunga kina to kina kono. Au no mani ndapa ko ile. Ndo na kai tiko pa ko ile kena. Ene ndapa ka tandrai ndam mode tiko se bernyanga. Due vira to vital nota ka so na una tonini. Ndo rumo tamantanga ni langa tona serni dondo. Lagi ruo tola kolom tele lai misala ka tona silindringi. Panangono ani viti so uti coba. Ini si utara apa nggak? Bukan itu anda rangi orang Syria anda memot itu ya. Maka cuci orang kau kena ngang ya. Ono wei ti kalau mana cina kau tamata kau kena kaya bendo nanguna. Mela kena bulan ini merasa teko melu tak kena bodoh. Narai bora tu tamai. Narai civilisasi lo. Kan dalam berata itu kena non tak modern. Ena non rawelio ira rabu kita weekend. Ena narai ni buli ni lotu. Ena isulu na kakeba. Dua wei rangono menmisava menon rebellion. Menda portomi che ne voli karma voli merata che ni lavo yenda me mateni da mai vanga ngai kino kenda au ovvio ko so mi bina voli tina ya ovvio va bina ta tiko le campane so sa velo ta tsema tentu sarai de tiko so naka ta ni ko baka sa ve kenda ovvio kana me che va carnia da menda voli da how to prevent to at stage me na kena reducing a che vale le trisom ga symptoms Nasar boleh buna dau na non tanga unang ka turaneta vai misel endrum balaw Baba itu na itu kurano ni na semata na buni beka itu orang kating mana kanda. Bina wale bu neta sa ndona taro momona soli bakasama momona ya tukmea. Ni uwandi ke beti kona taro ke na bakasama ya lauti kumai. Na bonuanga raitu kina na nungu bakasama raital tunga kina na tambango. Ka kitu sa sasanga tatiko na vida na ngono mengo me na ya butu sa na usutu le bundundo seranga. Ni saya litu ko en ndambula baka matabu bale en sona nda matabu bale na bonu ya tu kinna lengo ko na rarama ni mbula ba Kristo sena lutu kena bale alexar ko ngona na ni tu tambana sa sanga takiti ko mai ndo na ngo me na takata kir na be matalutu so sa baltani ralewe tal tunga ni leoni tu tambana go na ita na council na Fiji Council of Churches Yongo ndo na sasangale bu kito ba dortu mai na vida na mbagi saoti me kito da bata kir na be songo lewin lotu malata kito ba komboto tiko ni abu lebu ndua ali tiko ina ni to da dango na non rabai tabi se na ni to da bata kir na be mata lotu eso kandi ni to doko bata ni sa tundinga na mata bu bale rarama ena mbula ba lotu ena rawani na tarobikina na lenga enda sa sota kai tungo Ni saya litiko na tikina ngo na so na mata bubale ngo na banu saranga embasi ke maikina ile bunalenga. Dina todo ko turang nita ni rito sa barata katalutunga na tamata ka ni obisa. Ya na rito sa sanga bang umutu na rito na siya magina lutu ana kena ngandre me bakatiti na itukutuku me ba tukuni ba dondo na tebali. Na be kaswa sa mai kani bital no tungo. Ya na be ka baloloma ndo tarana non rumbola na lubende lewa. Ya ka wambuto tiko na ustu ni bitala noa kena kena laki boga iduri na itomo ya mer laki take action bega kina etige buti kuma kena bang teki na winga ngani bibo matindak kila ni ndo usana riri tarata lembanga non rombola lubenda be Mr. Joshua ni sele nimni boga tatika ni tulu antiga bu mai balen dua ndo e korni buli kena ndo na ngone saranga boga tiko ero ni mbasika kena sone tukutungo ndine mbak na wale wa dona mal mulumule bendo lo raiti ko wale ko ribuli sai ko na non na indre wage lawa kina so aperta nembe kana pia pressure nyundo
daka counseling mi daka bitumber rongani so na ngodon to kadi bermani tumbu nakanga indolurai ni ndo vidala tina kai tukuni mai vale patigina kar mai so tabtu mai non ribaro ngoni luman kurnu buli dina sa non ra bulo sapa karanto mi warong wali boira wir non ra I laula mai ni bagasal indo sul mai vira mai vale patigina non ra bi matalu tumbe karanto leven na en tu lista libale dona bertana bakando ko ngirchumia dona poso balang ye we vatiungo de keni gado buti de churun dulen with what they live with irna buli danga bole buna ka era bulo bataka dona role model le don milu mi val nimber nir ngai la ko ti moira merna do mi kurn buli meranga mi vimolwe batikirna na batikirna ri lolo yana obong buta na ebung sarna bidana kasaba galoro tino tambada ni buli ngoni ko kla nagi pamadal natal kina turang director yana so ngoni sala eroni muri meroni wa uliki na lenga ko ina kurbuli o wingar bitu kina bai sauti turju kina e compulsory kina ina dole mera taraketa men fum tolu vitu wakin vocational na religious education kana pa uli na kanilu tu veira na ngoni na moral value ti talangan non rawa uli ngon na bi tobo ke bagaro iso non me rabo tobo ka bagaro ti kirkin mina boleh bunai tu rong benaka na bi bukan ditagi na bi bukan numi bagmi bitingo kana tambana ni National Substance Abuse Advisory Council digengo kada ken director Mr. Michel Andrew Malabu ka bakina be Joshua Nisele to tobela talman ndana kanango nimbulu benaka na yadamuni na bunoni ngiringiri tu mekina kena numuni bakata tarro Dombol benaka na turang bilkes dalam kalambasa babade benaka na nondro baita bichuan tabulan kanjina to na kay bare ta chuan na kanta may waila bare ta chuan na bune yo na kabibing ko medyo kra na buna nagaraw ni na bagawtiki na nalagang ko nanuman na puno nga idunton merto takit takan na tambanon ko nabubal nanonoto wakati wa Pertania nanonoto ki target area na ubal kira ni libu nanonoto bunawe nabi chiko mera taray sarang kina baka boleh ko ira nabi bupal membalat na lenga ado virtu na ngoni ni wani ko babote na raw me na wibu ki bali busra ayo ba bina nito sa merto tarir na loto nito tara na mass media merto bunaw kina mass media libu na kana walawali ni si beba sen na leaflet Melaka na bunaw wera na sulsul Pero na ngoni ko sa totoo sa tempo kay lalako na bunaw no sa nabi na mass media outlets ko rawan nila di ko totoo wera na nantangwani ina mapakala no kutaro ni to manda taon ta kumain na marijuana na yang kon ni balang ya ko na wala matilang sa kilala buto taon ta kumay birto ya o ya tarong at subikla chiko na wani matingang buuba batale sarati ko bumer sa tigo bang ataka chiko na lubenda but usarong at ba bungo ni sa tigo bume metuki na kubunin namo me karata ba wataki sa tigo bume bakamay na flop meredengu ba na kumbo kaya nabina kawir to na tunong bulan kira nito to bulan wadi kanda may napakarorong so kanda na biyokan na matanggali kasi mo ba basartik tara ilo na lugan baleta merarawan ninda na tatanggo magikina o kenda na tumutumbuan na boleh sar bilkesa na taro tingman non tanggaw ng goka Dengkai nama kata letak mai ni nando mandan nanda dengu lek eno nanda ngauna ni Wakekeli.
nonda ngeu na ni baka keli yan ndumo ibiti na bonga ni veyano yano sarabi talanga na FBC TV na turangan direkta ni National Substance Abuse Advisory Council o Michelle Ndrumbalabu ki Joshua ni sele en nonda ngeu na ngoka o kila ni tuna na mundo ituba turangan ita mai na tamatata ngoka ki na nonda be korni buli me bagani sa madala na be be kai soni bagani ndike kan do ngaraba buli mai ndosan bo ituba takat kumbang na mundo ituba ne bagyo Bina wale bu tornganeta na lima na mbaki sauti bana matati kuna nitu vingaravi na wasi loma na wasi wara ke na buliku loma ni lima na mbaki sauti gua ba dortuki na ndra tumberi na gasni buli kaki na wirna lubenda ratiku na be fomo edake be secondary schools nondra tumberi tiko mera kilavina kana be lenga so e kota mena wainganga be montintaki Ilta tunga kina na mate kwa sa ndeo tununda bonuna na HIV AIDS non rabagalo mataki na marama apaka kina irna luvenda na child abuse. Kito ina bagingo ina buku ni tuku sa ambasi kamay na SIMS kwa patu kay na school information management system e kumuni tambata ni buli. Sa unge tikito me kito sa angole ena tokalaw ni nunda bonua na irna be korbule na Eastern Division. Balata ni era sesenga tu ni mbong garabi na ndo na ngona balabongo na bono ya sana ba na matikina ni to bingarabi te usar tungango na mo ni bulango kana tawe butekitiko se te butekitiko mai la kemba mai na ratu finau secondary school na ba der tukina na buli me balitir na kasni buli ene kavitu na kawalu kachin kandua ke ene kachin karu ni bulo mati kakine beira na luvenda na ngoni buli na imata ini singa kapa kalima kene kaona ni bulo machi anandewa sara ni otia na kito nandewa sara na loma ibiti na waktu orang mai obalau na bagai doriti ko ene ka rusul kalima rusul kaona rusul kabitu ka rusul ka walu ni bulo machi na non tumberi ira na kasni buli wakina ira na ngoni buli na be korbuli obalau korbuli secondary na bagai doriti ko ene ka rua kene kalima ni bulo april ngona ndoni tiko na mata ni sini mati ni o tia kitu sana tuk sarai kandav ene katin ka walu tin ka vio ros ngabulu rusul ka rua ni bula aprili kitu na tiku mekini kandav na non tumberi weri na ngoni buli na vida na secondary school tolu na secondary school mai kandav karra tumberi tiu na gasni buli ene ka rusul ka tolu rusul ka ba rusul ka lima rusul ka ona ni bula aprili ni o tia sana ndio sarai na non voturang mai bon balabu ena ikatini ka ono, tini ka vitu, tini ka walu, kena ka rusa nga bulu ni bulu ome, na bai dhari tuki na nandra tumberi na ngoni bulu na bei korni bulu secondary mai bonon balabu, kana bai dhari tuki na tumberi, nandra tumberi na ngasni bulu ene ka rusul bukan dua, rusul bukan rua, rusul bukan tolu, kena ka rusul bukan wa ni bulu ome, ene ka rua ni madawa ni wasi-wasi ni bulu. Kena mulu bala turang neta, na ilaw-law ni bibaka tabuli, na tabang ngay korni bulu. Biarangan ngas ni buli. Binabali bu neta ese nga kito na suretiro tal tu nga sona mata mai na banua me bakambeka na liuli ni banua na turani koro na nasi ni koro vale islesi mai na lotu ndona mata mani tambangone me na lewena tal tu nga na bulingo na ngauna erna ngalalaki na tu vale islesi na lo mani moni madawa erna sikoba ni na bikorkoro vale kata na bonu e bagai doriti kin na buli ni to sasang me tarai talanga me bandio te talanga na tuku per na leoni bonu sandira ber na lubenta ko ta kete takati ko ndo tal num dungu ni bichi go ber o na lubenta na ita ni oti na ni to bagai do buli endo bagai dorita le na bisiko me lourai na yanga ni buli sara bagai dorioti ka pato ke na evaluation Nando lay terong yo irang ngas ni buli rebitu berlin to ko buli paki no ngas ni buli liu paki na wir serangan ng ngone buli ser na peer educators aranga ido tukuna le sumai na tapa na yang ni na sarai na yang ni buli apa kaya do ribir sandina totogan itu ni bibang di taki yan na tolu ro seba diwa non rau tolu ro seba dio seba ndua ena bitu tolu ro diwa seba na bitu tolu ro dio seba ndo ke baitu so na bota tarro ramoni na sema mekina ena non tang ngon go kana buni be talanoa bota ke ko ena director ni National Substance Abuse Advisory Council Michelle Ndrumbalabu bota ke Joshua ni sele nimbulo bina ka ne damuni na bono ni ngir chugmegina kena no moni bota tarro
Ni mio Wilkes tali mo lambas Iya. Naro tali chukun utaro, pero nanda bulang dokai. Nabatay chukun itaro. Ubaga mata na sana ba wase ba rito sa garabot ko. Ubaga mata ranir to nakatanga madamay o diso nangoni may nanon mata raw ka chuko bali wala kana bangataki na wala matanga nga may nawaswase lima ko erto ngarakin ya mata makaroni taro makarto sa somo chumay yanogo matenitaro to sa mata ba na may na ni wase lo makina sa swara kunin ni libudag search gina na wili may vera no na rabang takchu na matanga au bekilanga se datu lava sarto tuwana chuko to na tambana ngori merawani rto valuta kina na sibe ni wili ningo ne rabang takchu ni matanga chuko sibe na wasilo makena na moira na dapo Ndono muni sonitaro turangan director? Na wale bu naita me ulis bentanga ko na mateni tiginitaro. Na wasi ni wili ni ngone lebundu nga o kendana itoke. Kale ra menda tun sarabandu ne lebundu tinga o kendana itoke. Rangai muriti gona be matta leso. Lebundu na kena I wili en be wasi ke de ni buli ra va na division kabakatalanga kina na diwa na was ni bulisi na nine education district lebun dondo ke dali toke and wana mbol lebu weekenda sino langa bikitungo be ka ver ke dana be tambata ni matin tu na banua na be programo esa tubutungo na ta kito na toman tunga na ni tu buli na nonra buli na ngas ni buli ni otimai na ni tu programo na tokalau kito sabi tal na tagatiko ni kita usaha itu na wili lebu ni vekoribuli na was mentanga suba no sori en gwendo na bono me kita na target tak membale itu na kena pandi wata kita na tuku na program ko ni kita bangana kita wili kita level tonga kita sini takatakan dua kita takatakan tiko na itani kita ngole tiko na be bonongo kita na ngole pati tiko kera be bagai lisi be tambata ba matentu salau tiko mai na be pandi taki virtual tamada nyo visa ortona women crisis center na vera valengaitu na non rambula na HIV AIDS wat gaitu non resok na FJN plus mera rawani ralai tuku na saranga dai tuku bula vera na ngoni buli ke na leni bonua be langa sa so takaitu ka kito saban ni tu ni na sul na be bandoni na be tamada ba matin tutale so me kitu na ngole pati tuku na kena kamburaki sa kena lai wande ota kena itukutungo mina bole bona itukutungo ni beba no mihian na nonda ngau ngoka ngau ni ba kekeli en ndo muy bitina bonga ni ve yanu sarabetala na FB CTV domanda na nonda dengula kalaka nonda ngau na ni ba kekeli en ndo muy bitina bonga ni ve yanu ndo boga bidibina ka boga lebutiko kina tambana ngoka na National Substance Abuse Advisory Council ka boga rungi kina ministry ni buli ni nonda matinitu na kena director Michelle Ndrumbalavu bakina be Mr. Joshua ni sele non rumo nonda bulangi tiko na nonda ngau ngo so mi boga nonda tiki na be boga tataro ka boga bidibina ka talo tinga na kena boga le ledi tiku mai sona na numa membolata na sasanga kartundu bote tu kina kena ngandrevi me puno taki na kena rawa ni na tangu tubi se me bagale le tiki sombu na baganga taki ni wenga ngani bi baga matini taki katara bagale busertiko non rumbula na lubenda ena ngawno ngonda bo bini binaka ni sabo tubu tiko na motambo sengoka sena tamba daga ngwana kena ngandrevi me na sikobi na nonda be wase ni buli ena nonda bonua ka baga tubu tiko kina be katalanga so ertosa nakita tiko merawa ni ertona tale batingone kina na nonda biti kena bitambana tale so boga matini tu ena kena ngandrevi tinga me buno taki na itugu lebu ni kena ngandrevi me bagalele taki
na wenganga ni viva ka mateni taki. Ya vi turangan direkta nimber ningai ndo tinguna nom ngona patike Mr. Joshua Nisele kila ni ndo sabanga na mater tinga na World No Drugs Day kila ni na kila tel chumbi ngana nonda mateni tu ni tubu lebu se na dam daga na tubu sa tubu lege chumi boli bola membala tana na tabanango. Pina lebu neta na singango na International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking and duana singa sa ambito tu na tamana ni bula bura sen United Nations Office on Drugs and Crime sabanta bora tu na tikin singa go mendo sole butekina me pande watekina na itukutuku ni kana lenga ko tamai na wainganga ni bebo mtintaki na na karus ngabulka ono ni tune kita sa tolo sartingo na itu na bagengo sa baro te kede tu na itu ke sara mena ba ka utu go na nonda be koribuli biti ke rutuma primary and secondary ena madha o mengo merna kilati ko ira ni semberna bulo tune na beka ngandrebi mera veito kunikina baleta ni sendoni kita na takabundua kaga kireti ko na nonda veito ko ni ira nonda vengas ni bulili o na nonda ve korbuli ka kene ulu tanga tiugo sena utu tigu ni bakasama tigu kina wakaviti na katale ndundua meu tango maki meu thina serau ya me baka nona roroni ndomo tumbe mai ndua nongoni na nona tango maki mena wainganga ni bebo mtintaki ke na ve vala kuku eso ve vadadani da sa rongo da tigu na keni tutu ni sa tumbu ta kitunga na ngonongo na utu ni bakasama kitu ngare batal tu me kitu pandio ta ka tutu batunga na mbaki sauti na itambale te sa ndarida ngana mbakingo na kiana sa tumbu ta kitunga mai na lenga go sa mani na numi me bukianga na takataka sa wadari tu mai wararata talanga na kiana warautaki na ve tutu kweso sa kito ndo bata nga mai kiana na ve na tamatata ni buli sa na banga ta kitunga na utu ni bakasa mango sa kiana pas baling bega na theme ka sa kilabi na tu na nonda ve korbuli kwa kitu sa warautu kina sa tamba tigo na ngonongo na ve tuku eso mena vakau tikindua na tuku matata eso na ka ve ka eso eroni ra vakaba na ngasni buli ena nonra ve koribuli o babi ne bina vale be na dakada le bora sa wadro ti mena runu do tirka rua tronaita na kena report sala ko mai ve kito tandu na kana ni to marau na dakada le bora dakaba tigo na nonda ve ngasni buli nonda ve koribuli ena kena tutaki na bande otaki ni tutungo ver na lubenda babi ne mena tuki na tokalau ni awasar na nonra na yanu mai pono vatu ngol sarre rutuma ado mena kena ripote ve kito na nonra takadaka mai kandabu oka kina mai didia ya sandu na kani ve maruta ki ve kito ni kito raida na nonra sa ngumutua na ngas nibuli na kena tutaki na takadango sandi na keruso bulga ono ni singuri en baga be tuna kene rira yarna duin garbaga man rondi korni buli baga bio kende to na bali bolo to na duru mo ndona korni buli le na semta le bungo suba se tabu baga se tubu chumai bali bolo bina bale bu turangalita duana kai mbasi kutuku mai na nondra bole tuku na ngasni buli baleta na kiana na ilabo merenda ubanga taka na buku ni tatango mbateni be kakite nga sa ilabo kwaya na numutiki na tamata ni buli mersa nduing garaba mananga na nondra ndu be korri buli me bakalelita kana ilabo rarbanga taka kara tikunga na ngoni buli ena lo manimbai ni korri buli tango makitunga kina bekento ngoe suba sa tikuna banananu kana sa tikuna kena komiti o kito watike be sotal na be tamata pamatentu me kito na mbose manda ana ndua na ngona lega mengo na dava roni kito na vaedora se tu dava roni kito vaedora me baleta na nda korturango na boleh bunai tuku usanan dia mantanga be Mr. Joshua Nisele na Education Officer Health na boku ni bengara betal tinga bagan daun ni bakasala en taban goka na beka soran ni na bakasala tikir kina ni tumu daun bi susu ke bagai na rede tikum beka sa be bien dote ni tikum beka na bulan mai bale bo mi bir na lubenda ka rawani ra na wandam berry na be bakasala so merawani na kileki na beka rasa ta bekalo tikina na lubenda nasa walebu dona i bakasali bona kere mona barita beritum tu mona nonra kilir babi na kana lubian do le bona ngau na nungu
experience man sa nung pagkaro ni nung kubing karabi may nindo rando katibi na itumutum do lebo na itumutum barasin ba kilir bina ka tunalo ben re au sakir ker sar nga bi ra kedan itumutum ke kar barong ti umay ni tuno bango na kilira kin bal bal mer kila pabina ko dina non ritokani o ir na lu ben re anundu rabo itu ko ipi o dimbe kana non ritumutum na non ritokani bukan ngau ni beta uir ni tokan ko ya wasaba madala taguti ko tuli bunang ndo ko ko na nonra dau roni bakungitir na ngoni ena sotale ni rau ko sini ba tabuli de mai vale na kini karua na endo na ka endo ba pun ba li bonon do la ko ngoni merlita ba ta ka so no winga bi matinta sai ko ne kene sini do sota bi na non ngangandre ondo rida bagale buiso ke bakai sistem na kai rando pina kata mai vale vero ni tumtumbu ningon ndo sin stabi kin rando bak sangangar nongone udimbe kana ni stab na nungangan ando usurangon ndo basi ka mai kin na ka na ken boso pertanya na stress ningon sarando bina kata merendo di stress kin nongon sarando liba ngata ka tingon na winga e ba buti ngamai na ken ndo sin stabi na bi kai rando bina katoir nada berando bina kata nada be sona kain do laba me kurbuli ngon rame tu kun kini vale ndo tani tumba kana isuni tarro sulmi vale na kini tu itina nonra ngaru ni bobina kana nonra bul bakayalo o uli bamadal tatingo lenga undo barreda yo ningon induri ko mikin ndo nongani me ko me via mo me sanga mo me sul basalvi ko undo barredi ko na lenga ke bakay lenga tunga bakayalo non rasanya mitumbir ba binang non bulu bakayal berarti ningon sa nebu tegna kini ba binang non bulu bakayal na raw ni nabuki ni tutol na kena sangay menabuki na langgar lagu rumah ili besar na kaya sabag ador tentang madani bul muto mandol ngana katukun siguna ni director na be kurni buli sa dono lesin bosati kun kon family life education goin dono ngoni sala meraw ni buki kina non kena bakatabuli di na be kambali tira merkilir ba binang ngoni sa torti mana fungu tolu me dasar tina fungu bitu endo ti kuna in school awareness nan nonra dakabanga nan nonra program yang du dono be kurbuli nan rangi du be suriti mai bir nan tambay no visa tambay da ni mbula verto mesin sales merto lo mai mermai wasa bir nangone na kena bang duri na be counseling position na be kurbuli okakina na be division ngonongo sa ti ko ba na counselors na be division na inekile tingo na kena sangai na lenga era lagu rumati ko nangwan pina sarvole buna bibo dita kena nonda ngau ngo kare no munisia modal tonga mai no kangu na ndingi takati mai nonda ngau ni ba ke keli na FBC TV kena Salonika Kambura kena Radio Fiji 1 babu bina ko lebu bana toranga director ni National Substance Abuse Advisory Council Mr. Michel Ndrimalabu kena Education Officer Health Mr. Joshua Nisele mebakani no mai nonda bulangi tiko ena nonda ngau ngo ka sana dabato keli nonda ngau ni ba ke keli ngai na mo katala mai nonda ngau no bongo ena mada wakatumai